tenang, jangan buru-buru. Perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silakan Pak Ustadz. Baik, silakan. Kami Asnimar, ambil soal sudah ya. Dengarkan baik-baik. Ya, SMP. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين. Oke, soal nomor 2, silahkan dengar baik-baik. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار أولئك ما يأكلون في بطونهم
إلى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Ya, soal ketiga terakhir. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa id qalu linabiyyin lahu mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala inna allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Tuntas ya 3 soal. Nah, gimana Pak Ustadz Rafi'i komentarnya? Alhamdulillah tuntas walaupun ada bel ya. Pertama sekali saya ingatkan jaga keseimbangan mat ya. Di muadalah ya, tawazun itu boleh, keseimbangan mat itu. Mat asli seragamkan semua mat aslinya. Jangan ada yang lebih, ada yang pas. Ya, terutama pada mat patah ketika berbaris di atas seperti ini. Qala lahum, qanya udah lebih kan? Qala a'udzu billahi an akuna udah benar, tapi qalanya lebih. Pertama tadi juga walaqad alimtumul ladzina i'tadaw, lebih lazimnya. Paskan dia mat asli itu. Kemudian tadi ada berulang salah fi butunihim ilan nar ya. Sebenarnya ragu kan? Ilan nar. Kemudian kalau kita juga umpamanya tidak sampai nafas, berhentilah pada kalimat yang benar, jangan salah. Tadi
wazadahu bas, harusnya bastoh kan. Nah, itu dihindari itu. Artinya menyalahi arti kan. Wazadahu bastoh. Oke, daripada wazadahu bas. Terpotong kalimatnya itu kan. Nah, kemudian fala isma. Nah, imanya seharusnya adalah pendek kan, dipanjangkan. Baik, insyaallah nanti diperbaiki lagi. Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Ustadz Yunimaha gimana? Ya, baik. Alhamdulillah. Apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi itu benar-benar dikoreksi nanti ya, nak ya. Panjang pendeknya ini diseragamkan ya. Benar-benar harus benar-benar seragam 2 harakat. Kemudian selain itu ada huruf tadi seharusnya jelas ainnya, tapi terdengar seperti hamzah. Walam yu'ta sa'atam minal mal. Tadi agak sa'atam, agak ke hamzah tadi ya. Nanti diperbaiki lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Dewan Juri, terima kasih Anda Simar sudah tampil baik untuk sore hari ini. Tetap semangat hafal ya.